Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my office. Yey, usisi ngibhalwe ashuze nolikayi. Kentsha ke ngwana waka. Ongimzalile. Wangikhipha emshadweni. Laphansi bafasi. Yey, sanibonani guys. Abangazi kamera ngithoze am storyteller, abangazi you guys ngiyabonga ukuthi nizile ngapha. Lihlongelo ngiyana half of aliskin. Keep on coming back, Shem. As in, like and sharing, ni subscribe, ni gang and solo stuck 20,000 followers, subscribers. I subscribe. Ningezi ngapha nizobukela ngokutshontsha. Subscribe. Cause niyangibukela nibaningi mara nani subscribe. Why vele ningenza so? Subscribe bani. How? Yabona. Okay, back to the story. What I was just saying, mina ngahlangana nobabu sothi babu Lishaba. Ngahlangana nobabu Lishaba. I mina noShaba mina bengigibela ibus, yabona. So I was traveling a bus from work to home every day. So mina nabesigibela like ibus A1 and go bus stop A1. Ikulabona every time siyabonana, every day kahle siyabonana, yabona. Unless if I'm late or unless yena late, but every day siyabonana. Athi you know ukuthi e bus stop manifika like ngicela sinaxoxa na namuhla langa liyashisa mvula ini yabona izinto ezinjalo uthi conversation nami noLishaba icale kanjalo bekunetha vele mina ngiphethe umbrella and beyinkule nangaphathanga umbrella but besihleli ku le shelter le ko busing yabona. So imvula le ivela towards a direction le yabona. So ngithi hayi ashiyele ngapha ngasemuva like the back of le bus station ngishabona ama bus station aso and then imvula uthi bevela so yabona. So abese uthi hayi manje Lishaba ashiyele ngapha yabona ngasemuva because uthi besithu leso sikhathi hayi vele sama laphayana uthi hayi saqala vele saxoxa ngize ngivule umbrella because amathonsi amancane like bekasiwela yabona. Saqala lapho sakhuluma vele siyahleka conversation like conversations sakhuluma every day masicala after le ndaba yemvula every day masifona sisaqale ke siyakhuluma hey unjani hayi ngiyaphila Lishaba yabona izinto ezinjalo uShaba aqiniseke afuna inamba ke yami yabona ura indaba vele iqale lapho so uyaqala vele uyangifonela or ashuze ngaleso sikhathi mina benginabantwana bengumntwana omfana nentombazana bebahlala ekhaya nomama so la bengihlala nge1 la eGoli bengihlala nge1 yabona. It's okay, no problem. Saqala vele saxoxa noShaba yangitshela ukuthi hayi yena umfazi wakhe ushonile umshini abantwana abayi2 ama-twins abafana. No problem. So abantwana labo basele yibo mama. So yena kahle ngapha uhlala e1. That mina ngiyachaza enginabantwana abayi2 umfana nentombazana mina bahlala nomama. So ngapha ngihlala nge1. Uri awusozi hayi ibe kanjalo ukuthi modropong ready girlfriend and boyfriend arinabana. Like singabantu aba childless arinabana bana bakoma khayini yabona. Ora indaba yethu iqale ke lapho ke mina noLishaba sicine yabona. Uthi isikhathi sihambe awusichoose umuntu vele sesiko relationship ke manje. Relationship I 6 months idlule siyathandana phela kumnandi everything is pashash yabona. Uthi awusichoose ufikela ukuthi uLishaba athi mina ngimdala ukuthi ngahamba bathi ngiyatshontsha like at my age mina ngifuna ukuthi mangiba nomuntu vele sibe ukuthi siyashada once yabona. What awusichoose ngikhuluma so say it was towards unyaka si together yabona. Kulo nyaka lo si together azange introduce ebantwaneni bakhe azange introduce ebantwaneni bami. So abesakhuluma ukuthi yena ufuna ukuthumela incwadi ekithi so ngitshela bekithi ukuthi yena kungibaba uLishaba uzoze kithi. Okay, sharp. Or as a woman now unabantwana before ushada like ukuba excited or finally le nantwe ebotsi ya direga bophilong baka yabona. Uthi hayi kube ukuthi ngithatha iletter ngihamba nalo kithi mangifike kithi ngiyabanikeza ayi ubaba uLishaba uthi ukona iblomo ngapha yabona. Hayi bachaze kube kuyiwa ama date awusichoze wamahadi. So ngimtshele ukuthi ke abantwana uzobabona nini before mahadi or utobana ka the day of lobola yabona. Kube ukuthi uLishaba athi abantwana arada ngihlangane nabo le day lamalobola basilethi inkomo ekini. I don't have a problem with that. Okay, sharp. Ashuze izazi lamahadi lifihla izazi lamahadi lifihla kube ulobola uLishaba bekahleli emotweni yabona. Le babakhaphe ngayo yena uLishaba anakuloyi so ngene babakhaphile ngayona yabona. Uthi hayi uhleli vele emotweni amahadi proceedings adlule kufika isikhathi selunch ifike ukuthi naye ngeke ngizomintroduce ku family uLishaba ngimintroduce and then ngibiza abantwana bami semotweni uLishaba bese ngiyamintroduce ke this is my girl. Uthi umntwana wami leso sikhathi bekana 15 okay ngwana waka wentombazana and then umntwana wakhe umfana bekana 10.
uthi hayi vele ushaba adumele bana ayishap hayi awushuzi umsebenzi vele ube muhle ube ukuthi vele ushaba uyabuyela emuva mina ngisala ekithi a week later ngiyakhuphuka vele ngekithi yabona so ushaba uyangitshela ke uthi ke you know what I think it's best ukuthi for now so ufuna indawo ekungeyethu soyi-2 because besihlala mngene umuntu bahlala endaweni yakhe sohlala sofuna indawo sihlale soyi-2 esikole mosadi wakhe ake batla gore ke ditlhatswe tse di washini ke ntse ke na le mosadi even though angifuna ukuza ne-school bag ngapha bathi uzongivasela iwashini so asifuna indawo sihlale soyi-2 awushoze re batle bleke sihlale sicale sihlale soyi-2 uthi as i-teenager awushozi umntwana oyi-teenager uyaqala ukuthi ube rebellious because of stage lomjolo yabona so uthi umntwana makathena 16 like bekusele kumntwana ukuthi akalaleli or awushozi ngana nasawuxolile ngwanole nasawuxolile yabona umama angifonele athi ngizwaki buzola nomntwana wakho because ngibona ngathi umntwana wakho makala uzogcina soba pregnant because hayi isikolongo bashimane ke bashimane but phone ayihwansela utsamayile uba tomorrow so ngasikhoni ngisana lo nomfana lona buyumlanda uthi hayi ngikhulumisane ke nobaba uLshaba ukuthi isho umntwana wami bathi uyahlupha ekhaya ngoba lahlala ku 2 bedroom house is it possible ukuthi ngayilanda umntwana azohlala nathi na or awushozi baba uLshaba angabe nenkingi hayi uthi ngimlanda umntwana wami ke masifika vele umntwana ngimphama ama-rules wasendlini ukuthi no angifuni lokho or esimcwadi because of bangitshela ukuthi umntwana lo ufuna ukuthi ngidiscipline so or awushozi umntwana makafika ngifunele isikolo kube ukuthi vele ungena isikolo or awushozi umntwana angangilaleli mina like kube ngwane lo hore angikuxolile esimcwadi akangilaleli at all manje ngimtshela athi angisho ukudala usihlelo ushishelene nokoko manje uzofuna ukungitshela ukuthi ngenzeni or kube umntwana ukuthi akalaleli super rebellious akalaleli uthi awushozi uLshaba ngimtshela uLshaba ukuthi ngicela ukuthi ungi-assiste kulomuntu lo because ngibona ngaro umpona ke lemsadi and ubona because of yena usawabone into yamadoda uzile ukuthi naye samfazi because mangikhuluma naye like wafetolana yabona angithandi uthi hayi uLshaba angibize sihlale phansi uLshaba amtshela ukuthi mina mntwana wami if ufuna uhlala ngapha momtsingo wakhe uzolalela umama wakho if ungakhona ulalela umama wakho rather you go back home because angeke mina ngikhona ukuhlala nabafazi abethu ufuna uhlala ngani umfazi ubona or awushozi kube ngathi uyalalela vele okay kube ngathi uyalalela or awushozi nangwana ke banabalele basidudla uthi for a 16-year-old angeke umbone ukuthi una 16 like umntwana uyisidudla like and after usidudla abalimeli yabona smart tamgcoka ama crop top neyichebezana like akalaleli like umntwana ongalaleli abangathi kune party kaSifanani yenza sho ukuthi uyosneaka out abale or like obile ngano uthi uLshaba azama ukukhuluma naye sorry guys azama ukukhuluma naye ukuthi like if ukuthi abe umntwana olalelayo abe ngona school or awushozi bakunoShaba uyakhona ukubehave mina mangekho akabehave makangekho akabehave masithi akabehave but uLshaba makakhona uyabehave uzihlalisa endlini kuba ngathi umntwana right okay or awushozi ayisihlale nomntwana 2 years 3 years ayi umntwana vele by God's grace afithe matric ahlala nathi athi matric hayi kuba umntwana ukuthi abam accept e-university ama results wakhe beka phansi so acela vele acela uLshaba ukuthi ngicela ungibhaqalele e-college kokai give research so lapho ngakhona ukufunda khona uLshaba awushoze uLshaba vele angitshela ukuthi umntwana wakho uthi so I think ukuthi I can be able to assist her ukuthi esikolweni uLshaba awushoze kithabe esimutwala ukuthi at least indoda le engishadile icabangela nabantwana bami because asibantwana bakhe uthi hayi bahambe together baye lapho bayoregister nakinela Merko Shaba thathilanga bahambe lapho awushozi ngona onaka hona nokushithi anale 19 between 19 ubamba 20 uthi hayi bahambe together baye lapho bayofuna isikolo or awushozi hayi asithola isikolo ugela azathena akasafuna ukuhlala nathi ufuna usondela esikolweni is it possible for us ukuthi simrentele ayihladuze nasesikolweni or awushozi mina ngilwise le ndaba la ngithi lo mntwana lo right akagibele ibhasi njengathi aye esikolweni uzophinda ngebhasi so uLshaba athi lo mntwana lona uzostresseka ibhasi fruhu ingcono umntwana ahlale la uzokhona ukuthi okay walking distance to esikolweni kube reason kaLshaba ngithi ngithi mina uLshaba khale ngisupport ekhaya nginomntwana ekhaya omunye so angeke ngikhona ukubhadela umntwana lona irent ngiphinde ngimthengele nokudla if uyahlala nathi uthi awushozi ngimtshela ukuthi if sidla sonke like it's easy sizokhona usave remember onabantwana aba oversupportayo ekhaya
nami ngimntwana emsupportayo ekhaya. So ukuthi umntwana ahlale one get extra expenses esingazidingi at this moment. Hayi uthi hayi vele unkanibeng nangwana kitlomuthusha ngifuna ukuthi kusasa athi ngishada umama wakhe only to destroy impilo yakhe. So let me assist lengane le, like one day utlelile boha wena. Hayiwa ashuzi makhuluma kanjalo ke nami ngibe umsadi he sihambe ke sihambe sofuna room simfunele isimolanyana room simthengele single bed, singamthengeli izinto eziningi, simthengele single bed netafula nesitulo ukuthi velazi ukuthi ngwana sikolo asi room uyawujola. But ashuzi ngihlala naye phansi ngimguide ukuthi no ngiyacela mntwana nanoma ungayenzani ungajoli, ngiyacela concentrate on your books. Okay sure. But ashuzi abantwana mabazile bazovakasha ne mabazile uthi akabaphi the same treatment as apho umntwana wentombazana, or awushozi amufe treatment abafe treatment awuthona lo ngwana yabona. Uthi ngikale lapho manje ngisola ukuthi lo muntu lo why lo amtetemisa but laba asikabafaka same treatment. Uthi abantwana babavakashile ikolo masivalile lama twins wakhe abafana nomntwana lo mfana. Uthi awushozi arekedisho umuntu ade rekedisho imi ngithe ngudla imi ngizasho ukuthi abantwana baba ne pocket money, or like everything ilaya on me yena akazingeni. Or awushozi like ngifile somehow ukuthi lo muntu lona wa abaso uthi ayikwenzeke ukuthi ikolo sizovala bazoza bonke ke nalo wami intombazana uyazi ikolo sivalile. Or awushozi tatsile athatha umntwana wentombazana atha usisi uyoncedisa ukuthenga igrocer, uthi bahambe bayothenga igrocer. Urashoze areke monawul areke like it was the first time since ratana nalena areka grocer engata so athenga agcwalise athi no ngoba abantwana baningi banokuthi like ukudla kube right badle kamnandi. Urashoze abantwana bahlele bezela laba bayi3 angathengi ukudla ngipatanise wona boma fish wona boma beef wona kupatanisa mina ngiyi1 angayingeni athi this time because of otlile uqeda mo why am I dijo ngata so like ngibe nama suspicions wami ukuthi no man la ikhona into wrong kulabona. But as motswadi ngisho ukuthi ay maybe because of okay favorite child ya high obona or hey awushozi itsike umuntu or feels alarm it's inside of you. Once alarm ila iringa ari utlole alarm once utsusa komaqandeni itshela ukuthi something off athi off kanete. Alright, awushozi abantwana babakashe ikolo sivule abantwana bahambe nalo wami girl ahambe. Ur awushozi mangiyaleka girl ne akuside we mina ngishenga khona ugirl seka ne bar fridge, ugirl seka ne TV, ugirl seka ne system. How wena ntombazana usethe place into lezi hayi ngithengele ubaba sharp why akuthengela ama system nama TV because uzela uzofunda hayi ngithengele mina ubaba sharp. Ur awushozi umuntu uthengele umntwana izinto or korumu ngisethi hole right ngalula motho omuholo uthi umthengele izinto angangitshelanga uyenze isecurity uthi and again awushozi into emakatsa ngontato like mina naye besama ngesikhathi siwani sibuya ngesikhathi siwani but lately uza late every day hey Merkong hey ingama weekend uyahamba uthi uyongena emsebenzini bayamrequestela ukuthi angene beyasebenza Monday to Friday mina ngihlala naye the whole time jithi kumuntu osebenza nama weekend uyahamba uyobuya ntambama. Ora awushozi ngizibuza ukuthi umuntu lo like uyakumera konkanete or nalo moya ngoteng abona ngibe na listing ukuthi sengifila somehow abona. Alright na kwetsama awushoze ngwana tsene 2 years dressa afetse because I dira I'm thought say ya move out lapha hlala khona ena sofuna a decent place la ngahlala khona I rent athi wakremmereko uzopatala ngani lapho or awushoze umuntu angitshela athi nakinale umuntu akumpatelelana sikawara kamna uthi ungakhulumi kakhulu ngoba sekamdala nyana phela manje ngakhulumi kakhulu ngithi okay because uzibona ukuthi ungumama please whatever you do don't bring a child lana because mina ngeke ngikhethe ukuhlokomela ngwana hawo. Alright okay sharp mama uthi umntwana vele ukhula ne attitude even if namanje still una attitude ayingashintshanga. Uthi awushozi kube umuntu omuvayo awushozi nana kuthi ngwana kamuva ahamba uhlala lapha endlini mina nobaba ushaba sisazwani kahle sesiyacabana phela ukuthi umuntu uhlala sebenze overtime but imali pay slip I match nalama hours asebenzayo I match nalama langa asebenzayo. Ngimbuka ukuthi wena kahle kahle kwenzakalani ngawo uhlala ungekho uhlala uthi emsebenzini but imali yakho is still the same kwenzakalani. Urashozi kube lapho esacabana umuntu thawu ungrateful ngokusupportela umntwana ngamngenisa isikolo manje uzongitshela lo dodo ungitshela. Urashozi kube ukuthi indaba beyincane mina mangiquestionane but indaba kuye ibe ngaka
taba ebe kana ausjozi ke ungrateful o ntserile bana ka tshikolo ke tlo mmotshisa di way apart tsa hae he in all ausjozi kula bona umuntu batshela ukuthi yana emsebenzini ngigibele pase 1 banibuya ngigibele pase 1 every day every single day enjoyile kanjalo impilo yenu mangakhona ngeweekend ubusy ngeloni wena ubusy washini mangesontweni uyasala overstay ngizela ngene isonto but I know ukuthi mangibuya ngithola khona lokwempilo engijwayele tiki moto ka weekend asa krehal weekend asatholakali uvuke ekseni uyahamba uyobenta mama sante yegojika kasimangwa ngiyabuya manje tiki umuntu ubuya la ngaseshonile kube impilo esiphilayo ora ausjozi kibona umuntu ona lemsadi arobona behavior inalemsadi inside le behavior inomfazi phakathi ora one time makalele ebusuku ausjozi ngitshontsha ifoni because now angisese comfortable uncomfortable phela manje uthi kahle what's going on or ausjozi and futhi into engikhombisile ukuthi khona into yenzakalayo or ausjozi akehlatswa maru khona hayi awaqoka ngaphansi uthi uzobona ama stain lawa ikubona ukuthi umuntu was busy somewhere else uthi uqabona le stain nje or ausjozi ke bona ormo nalomuntu wanjela ngomona kuyajelo abona kube ukuthi ngisethe ukuthi ngitshontshe ifoni yalomuntu lo. But I wasn't ready for the phone. I wasn't ready. Or like even today, give an flashbacks or ngibona le phone. Or I was just get your phone, ke phone. Mangivula phone or I was just ngibona story uthi ifoni yakhe ustory umntwana monana. Story like that from the longest time. Ngiyakuthi makubhayenana umntwana uyamfonela. Or I was just ngicheck ku WhatsApp uthi ngicheck ngaboni but I WhatsApp kanana ikhona wabona like uya WhatsApp nonana uthi ngacheck kunani phela ngoyiritsana monana mani bona umuntu wele monna olungane babuwa or I was just ke no khakafetsana ka snap sa popnats sanana are o rometse monna ka mapona are ke lekere irile ko phone or I was just gore ke betekela tshogole lengwa ke re I maybe le phone number le e pepalenana ase ngwanaka or ngihambe ngiye lapha egameni la kanani ngiklikele khona I want to see ukuthi number phone nje ke tjangwana wa kana or I was choosing ibhadi nesho manamba umntwana wami or I was choosing indoda yami yamthumela ubuphambili bakhe umntwana wami uyathumela ubuphambili bakhe bayathumelana or I was choosing umufatshelete ari ngwanaka bamufatshe ari namona ka mfitshelete I was choosing amfitshelete mangenayo so thenga ukudla senzeni akangiphi mina imali ndoda yami because hlala athi mina ngiyasebenza awusoze monna waka ufangwana kachelete arungwana ka rumela monna waka mapona monna le no rumela ngwana mapona are babulela the way it was nice ka weekend day awusoze ga ya di match aya go di matcheng ko Bolongo stadium o tsamaya le ngwana waka awusoze ba shotile uthi mangena kuma picture abantu ba shotile or awusoze monna ka ona le video mo robala ngo teng le ngwana waka ba shotane di video South Africa ke kumhla kuphelile ne or awusoze azangikhona ukusibamba ukuthi ngizopretend ukuthi angabonanga or monna na Robethi uthi naka undoda yamayilala ayiqoki uthi bekalele uthi ngavele ngaphakama ngadonsa vele izingubo uthi ngadosa izingubo or awusoze nekithole pantala ha or kina or kai wan kamaro fopo or kajamba abudirang ngathi wenzani wena nomntwana leshaba odirang le ngwana or awusoze monna zangamfetola nkutsho angezi slim or nokusebusuku bongabe past 11 ebusuku re2 konto ngwana moto or ka leshaba odirang le ngwana uthi ndoda zange ngiphendule or ka le panta ngimshalo boyithu angithi shalo we3 abambi band or awusoze zange ngifuna ukulalela anything or ka mobetha or sashayana uthi sashayana ngizwa uthi sashayana or ngashayana ngajuluka uthi like rathwarana or ngathi akulomo ujuluka ukujuluka kwakho kwela phansi ngathi uyajima ari sashayana uthi ngiphumulise ukuthi besele ngikhathele asho or sithi ngikhathele and ngiscreama ngikhala ngithi uwenza nemntwanami athi umudirang ngwanaka umudirang ubona
sorry ubona nkongwaneng ke ntho o dirang gore o robalele bana ba banyane le jalo uthi Sashayana awushozi Sashayana uthi yena most of the time yangishaye bekafika kube yimi ukuthi ngiyafuna ukumphantsa ngenza zonke izinto or awushozi kametha but kametha umethe ngakanishithi ke lapile kanti uthi awushozi abe sengihlala phansi uthi ngakhala lelo la uthi ngakhala isibibitwana uthi ngakhala into engayazi uthi ngithi ufuna nemntwaneni wami ngishada la uzongibeka la kanti ukuthi ufuna unyonyobela umntwana wami awunyaka nkongwane ngaka uthi awushozi maybe siqale ngabo past 11 ukulwa maybe siqale ngabo past 1 the way or nekekhathetsi bengizwa lana kushisa the way bengikhathele ngakhona uthi ahlele lapha uthi athule athi zeto angangiphenduli awushozi uthi ngithatha ifoni ngifonele lesifebe lesingane yami uthi ngimfonele answer ngithi ufunani kulishaba ufunani kulishaba wawulala nolishaba wena ngane endini or awushozi asikamfetola ngwana drop ifoni uthi ngibuza ushaba ukuthi ufuna ini ushaba angangiphenduli awushozi or asikamfetola alidi imali R2 aphakame agcoka hamba ehlala edan room or awushozi ke bona urobona mo linyalo lefedile angisamfuni lo muntu lona okhohlakela uri ngivuke uthi ngisuke awushozi ngithela amanzi ngigeze because ngikhathele bekithule isithitho everywhere uthi ngihambe ngiyolala kwelinye room vele because ngikhathele uthi ke robala awushozi broko busikatla ngihlale nguthi ngishaya ubuthongo ngabo 5 ekseni uthi kubesha wami ubuthongo because bekikhathetsi uthi hayi kanti lesikelekethe singilinde ukuthi ngishaya ubuthongo anginobe abaleke mangiphaphama uthi ngiphaphama ngabo past 7 mangiphaphama ngabo past 7 akekho endlini ngifonela ka-answer phone ngifonela umntwana maka-answer phone okay 1+1 is 2 angigibele ngiyolanda lo mntwana lo ngifuna ukumblack sam yabona ngiyako black sam alongwana on10 yabona uthi ngigibele awushozi ngilahlala khona uthi mangifika ngithola vele ukhe umnyango ngokode vele ngokode abuza uthi ngibani ngithi yimvula umnyango ngithi vula umnyango angafuni uvula angavula umnyango ngithi vula umnyango angafuni uvula uthi ibhadla beyikhiwe umnyango ongakhiwa uthi ki phushe umnyango kuphushe umnyango ora ke phusha umnyango awushozi my husband ulapha yana emntwaneni husband yami usomntwaneni umntwana ukhona ke khona gore o tloga ga o chabela ko ngwaneng uthi ngibuza umntwana ithi into yenza noshaba uthi umntwana azange ngiphendule awushozi uthi both of them azangibaze bangiphendule ngiscreame lapha yana ngithwere dibhatla so ngithlodimetsi so solo ngithukana awushozi ora zange bangiphendule boyithu akekho umuntu ongiphendulile ngabela endlini or awushozi ngihlele endlini iviki lonke ushaba zange ezendlini ngisathi uthi no what le ingangami angifonele basekithi ngifonele nebiki boshaba ngibachazela ukuthi kwenzakaleni ngifonele bekiboshaba ngifonele basekithi mama athi you know what is either fanele ukuthi uze ngapha aba family sazokhulumisana or awushozi ke pheko ke hayi sihambe sika boshaba sibatshela ukuthi ushaba wenze nomntwana phela like into yenzile like ukuhlola according to our culture ke ukuhlolwa angeke ulale nomntwana ulale nomamakhe like uyahlola kulabona hayi ikiboshaba bathayi ke ucontacta ushaba angafuni ukwehla azekhaya kuzokhulumiswana awushozi ngilulekile one konhlungu uthi ngihlale second month so lo muntu akabuye endlini uhleli lapha yana awushozi uthi ndisathi uthi no what let me go to emsebenzini wakhe ila ngizomthola khona urayi manje emsebenzini mambiza ukuthi umfazi wakho uyakubiza or awushozi kube lapho ukuthi uyaphuma phela ngisosaba amhlo abantu aphume makaphuma arikhophela usikanhlabela amashada komeriko respect momeriko usikanhlabela amashada uthi awushozi abengise ukuthi what I've done enough ngishawutile ngilwile if moto wasehlala sambhatla uthi ngimbuze kahle ukuthi usangifona ushaba athi mina ngisakufona akisawubadla I've decided ukuthi the relationship ayiphele there's no need ukuthi ungabiza abazali asicede lento lena mina nawe sithu you can stay endlini as long as you want and then mina ngikabona esimonora ke plan ifing but awushozi kube ukuphela kwe relationship yami no shaba angitshela kahle athi mang off weekend bengicela ngizolanda izinto zami ushenga izinto zakho or awushozi weekend ifihle hayi umuntu vele ezazolanda izinto zakhe alanda izinto zakhe zonke or at this point awushozi nako ewathola dadile mina nomntana masakhulumisane umntwana bengiblockile efonini asakhulumisane etole or awushozi umama maza bafonela umntwana wami to try and find out ukuthi wayenza so
yabona, or awusitshose umntwana wami ublockhe my mother, umama wami ifoni ayingeni, awusitshose ulishabatha izinto zakhe kube ukuthi vele kuphelile, it's done between the two of us. Ngihlale nge-one endlini, awusitshose ahamba ayohlala nomntwana wami. Ngikhuluma nawe so nakitshulile ngalo mina leshaba we are divorced. Ushaba kahlali nami, ushaba ngisamboni, umntwana wami sina contact naye, nomama makakhona ukumfonela, but yakhona ukufonela umntwana wami lowo mfana bayafonelana. Uright la nakhona usettled udulela le ntate leshaba. Na awusitshose ngishitshe mona kanti ngimhlitsha ngwanaka. Uthi kubhlungu awusitshose babathi nyala sha ngwana hayi. I understand now ukuthi izinto eziso sayenzeka. We might say ukuthi sometimes ma usho umntwana bathi you am neglect, but I wish ukuthi ngamntwana ngamshiya emakhaya azange aze emshadweni wami, because now unzithe mona or e-community yami awusitshose inhlekiswa, because indaba ayilali, indaba ya travel very fast gore ngwana unzithe mona. Ayikudiki yazi, ayikuningi angeke like umkhululela umkhumulela kanjani umuntu ulala nomamakho. Sho mara loba busile, and ihleli shows ukuthi dala abantu bayenza lento umntwana asafunda isikole dala, umntwana nayo yazini lo baba msile, lo baba mdala yazini. Hi guys, bye bye. Ndaba zabantu itlorifrikanya shem.